Uthi bewazi nje isimo somzimba wakho indlela abantu abakubuka ngayo. Ubukhulu bomzimba bungakwenza uhlale ukhathele, uhluleke na ukusebenza, uhlale ujulukile, kugcine sekunephunga elibi emzimbeni wakho. Uma kunjalo, thola iBody Shape Care kabudokotela unciphe kahle emzimbeni. Umzimba wakho ungalengi kodwa unciphe ngendlela efanele umzimba wakho. iBody Shape Care kabudokotela iyatholakala eThekwini noma ushayele ku 082 459 1816 noma ku 063 689 8922. Khumbula, isimo somzimba wakho singalungiswa iBody Shape Care kabudokotela. Siyabingelela ubingelela babudokotela babesizwe babojabule umfana omhlenje ekhehlela umzukulu kaMancingisi. Namhlanje sinomlaphi wendabuko sizokhuluma ngomsebenzi wakhe omhle kakhulu beke sakhuluma ngawo ensukwini edlule. Kwakhona kushintsho sala kwakhona unyanga kuchaze kahle ngoba ngathi mina no lo izodinga isikhathi sichaze wangibalekela ukuthi hayi uhleze khuluma into yodwa nokunokunye abantu kuma comment abathi mebekusho bathi sicela akabuye lo babasichazela umethi umuthi wokukhulisa induku awukwazi uma kade ugcobela umusi yokwenza sex ngoba kuzokhula nesibumbu. Ngifuna yonke lento ayichaze ukuthi usho ukuthini umisho njalo ngoba phela sathi umusi ugcobile hayi ukuthi uzothi ugcobe usulinde uthi hayi ngisagcobele kulenzo kodwa kuningi afuna ukukhuluma. Baba awubingelele kehle ngibingelele umavuso lo wavusa indeni yamanye amadoda wanendaba zami avula ini imndeni yena ngosemthithe njentatha kanye nomthithe uqala bazo uthenda no umavuso lo wavusa imndeni yamanye amadoda wanendaba bomthithe ungena njani umndeni kusho umthithe uyangena mkhulu kuningi esesike sakukhuluma nawe but ama comment abantu they always push us call us ukuthi babudokotela socela phinda sichaze ngoba sifuna ukuthatha into esingayazi nanezinto ke nje iqiniso nina ninalo angikusho nje lokho abantu bane threat ukuthi sesiyawusebenzisa lo muthi la order khona sebeyathutha eSouth Africa siyaxabana nalishangana lemsupply yayo ngathi mina angifuni ukukhulumela omunye umuntu channel ishow elandela ngicela nifike la uzokaphinda ichaze ngayo. Ake singene kule yomkhulisa nduku. Ngifuna singene mkhulu ube serious usichaze ukuthi ngiyazi ngiyositshela umuntu okwakhelayo ngiunderstand lokho ngiyositshela ukuthi order ngamalini kodwa abantu banefear ukuthi sebeyaqala ke manje waphela abanye bafuna ukuthenga nabawudayisa ukuthi mase beqala ukwenza business nawo uthembeka kanganani. Babudokotela ngibonga ukuthola ithuba ngiphinde ngibonge nababalaleli abantu abafuna ukuthi ba-understand kahle ukuthi ngempela lo muthi lo wokukhulisa induku kungabe abekho yini engcupheni yokuthi bathi sebehambisana nami bese ngiphinde ngibashiye endleleni. Umuthi wokukhulisa induku ngiyazakhela babudokotela umuthi wokukhulisa induku. Akekho umuntu ekuzothi kusasa sesiyaxabana athi uyafika uOda umuthi wenduku ngithi mina akakathi ungilenda kancane kanti bese sevele sihamba nawo naye sewubona ukuthi hayi usefuna ukueda nje bese ngithi akakangilende nje 2 weeks cha ngeke uze kufike lapho. Umuthi wenduku ngiyazakhela mningi ukhona baya order abantu uyabasiza futhi. Kunokunye komunye obefonile ethi babudokotela kuma comment section uthi babudokotela yini pholo babo medayisa umuthi wenduku kodwa ehleze khave ngaphambili ingoba ubona ukuthi uzakuphendula kanjani lo? Hayi babudokotela ngoba sesiyakubiza isikhathi sezandla zokuhlezi babudokotela engithi njengoba sakhe imithi kanje sibase endaweni la sakhe khona imithi asingcoli thina ukuthi mhlambe ngibalekela ukungcola ukuthi ngizongcoliswa umuthi angicoli mawutheleke kabi esandleni ngisulela la kumina ngiqhubeke nomuthi manje lo kuhlezi umbozelana sengizama ukusho ukuthi mina not ukuthi ngisebenzisa umuthi womkhulisa umuntu mina nginikeza abantu kodwa kuyenzeka abawudingayo kuyenzeka kuthinteke ngithi ngisuke ngisebenza kungathinteka ngokuthi ngisuke ngisebenza ngoba ngisuke ngiyebe ngizogeza izandla kuyathinteka nje la kuthinteka khona ngiqhubeke mina ngisebenza lento abathi wena pho indaba uhlezi ufihlela phambili uzophendula njani lokho?
ukuthi ngifihle la ayikho into efihlwayo Ngoba ibabuza abantu besifazane ukuthi pho wena makuthi lento yalo bawo uyasebenza noma ngafika zozibonela ngakucacisela abadokotela lo ukuthi khona umunye athi umuntu wena ngabuza ukuthi mina kanjani wathiwa wena uyawukhulisa ngathi mina mawufuna ukubona uthi wena ucela ukuzibonela ngeke nginqabe uzobona lento futhi ufuna ukuyibona ngoba kuzoba ngalendlela ocabanga ngayo vele angikwazi ukuthi ngithi ngiyakwelapha ngala mina ngalaphekile shutha nginalo iqiniso lapho nanso into ithi ngingakwazi into mase ngugcobile mase ngiphinde futhi ngojabulisa ngocansi phendula kanjani lapha uyakwazi izikhulu zombili kuza ukuthi uyathanda niyena lokuthi ikhule na again mayethanda kunankingi kodwa izokhula kuzoba nedevu kuzomoshakala ngoba uyayazi uyabona umubuthi izibo ngedustpan kuseni kube idustpan phela idustpan ivuleke kanjena sithini seluleko sakho angakwazi umuntu angakwazi babudokotela angakwazi ngiyagcizelela nje lapho ngiyagcizelela lapho ukuthi mayusebenzisa eya lapha ya kumama akayi akhululeke akakhululeke mawusekukhona ushintsho kodwa kuzobe ushintsho vele lizobe belijabulela vele ngoba kuzokwenzeka ngalendlela nayo uzobefisa ngayo okay angisho lutho hayi ukuthi baze bayidiscuss ukuthi hayi manje ngenza ukuthi kuzoba kanje lo wesifazana uzobe kugunyaza ukuthi hayi akuqhubeke nami ngiyafuna akuqhubeke lento ukuthi bathi abantu besifazana kuba mnandi kakhulu ubaba wegcobe lento izwa yini engithi kuyaqina lapha yana phela nje yazi umuntu njengoba usithi massage ngesikhathi umassage kuphuma imthambo yaqina uba yilento oyifunayo noma uzothinta ke lapha kuzoba njengoba kunje ngala kuzophinde kuqine nanga lo sisi yo ngathi ufakile ivix manje kanje ithi mina bongena ithi yo ngixelele lo tatu ukuthi ngathi ufakile ivix akumandi kanje satha kangakhipha kodwa sichazele yini lento athi manje bathi abantu besifazana ngathi indoda ifaka ivix mifake lento akumandi kanje engithi nje ubusuku ugcobile babudokotela ugcobile angiyazi lento ngizoyichaza kanjani thina esibuye siyisebenzise uyayigcoba nje uyigcobe mayijikjela ngale ejokeni njengoba ngisho ukuthi mayike yathintana sekuyafana noma nawe uyagcoba wena wesifazana okay ngizofuna ke sikhulume lento omkhulu awusayikhuluma lesibuko isibuko sihamba kakhulu asibuyele kulena uthi iyashesha ubachamisa kwenzeka kanjani kahle kahle yabona abudokotela kukhona abantu abasebenzisa condom kodwa ngiyacela nabangahlani bacondomizer la uhlaba plastic bacondomizer laba abahlaba umuntu yabona even inhlwane usubefana uma uhleli ngale ndlela ngale wona uhleli ngala yabona ibe senhlwane intombazana uthi hayi bese wazi ungithinte wena ukuvula vele udangela kaze umthinte abakhondomaze laba abakho ngoba umuntu ngempela umugijima ngoseyili usungakazi ukade wagcina ukuhlaba uzasho umuntu ethi hayi phela inkosi yaseemakhaya lana ngidla umuntu ugijima ngekhondom kuphela ke lokho lana kadla umgijima ngekhondom okuyichaza khehle samuveza lapha ababudoda ukuthi khona abantu abasebenzisa amakhondom nginesicelo sokuthi hayi abantu abafana angazi ukuthi ngibiza ngumfana le nto lena ukuthi ngiyacela ukuthi ngelinye ilanga umese seyitholile methole nje le ntombi ngangithi usekodile useyeza sengake vele umuntu wekhondom sengiyacela ke ukuthi nje ngalolo langa kuyibeke eceleni nje kancane ngeke aphinde ayibuyisele bese ugcobe la ngaphambili bese uye lapha ya ephoyiseni uyayibona ikepisi engithi ayibona ikepisi ukuthi ima kanjani ufika ukuthi
kwa daqine khona ngithi yabothi ikepisi le inale ndawo eqinile ufike uyishayela uthi qonqo uthi kwa uzoyibona uzothi kwa uzothi lapha vele use right yena uzobe sechama kudala ngendlela eyiyona lapha ya kukhona abathi bethi nomncinza mhlawumbe kunama Vicks hayi kubona iVicks leya umuthi nje omnandi othakiwe omnandi ngalendlela ukuthi njoba sisho ukuthi mawuzofika lapha ephoyiseni ufike udlalisa ufike nje uthi ngqo ufuze ngqongqozela ungangeni ungqongqoza ulinda ukuthi kuthiwa ngena yini vele uzothi kuthiwa kade sithi ngena ka wena ungangeni mawuthi uyangena vele seku right uzabe semnandi ufuna ukuthini ngoba into engifuna sike sichaza phela vese kunabantu besifazane abaphuza uvese uchama uqonda ukuthi lento ingakwazi ukusheshisa iyashesha ishesha kakhulu ingaka ngithi uthi ungena usekuhlaba usethi useza la kwesithathu athi tatu uzuma uxelela baba ukuthi hayi manje ngibona lesi sikhathi ngithi manje utshela mina le ukuthi chiqwa ukuthi hayi manje kanje ichushu ngathi neVicks no akuyona iVicks akuyona iVicks umuthi nje lo wayaphela ngesifaka iVicks lapha ya ukusho ukuthi abantu besilisa abanenkinga abantu besifazane labaphuza ukuchama ngabasiza abathathe le ndlo ezobasiza uthe ngena angajabula ubehlaleleni usho wena uqonda ukuthi agijima ubhontshisi ngekhenqa elijikile lapho njengoba ngithi ike 8 la phezulu ngesikhathi eqongqonza la phezulu kuvulwa amasango ngezathi kuyadedela nje izinto ziyadedelwa zonke ngeke uyothe ngena kuthiwa hayi ziyamazi Bamthola ngamalini 1200 mkhulu esimenzele simfakele nje kuyona yonke into omahle semposela ayithole kwaphepha kuyashesha nje kakhulu asisho thina ukuthi hayi nje ubodileke ubuye ngesonto elizayo sithi ufaka manje mase kufaka abayifaka kahle lokho ka ebox imali kaphepha wathi ngafaka imali uMabhena emese ngifona sengiblockile kusokwenza njani ubaba uMavuso uMabhena kwaphepha kwaphepha boxer engangiyokwenzani angisanga agcina nini ngaphandle ukusengimfakile into yakhe ayikho imali engena kwaphepha kwaboxer yami mina ngagcina ngo2007 ngafaka lo muntu imali kaBox kuphela iairtime lapha efonini kuthiwa chofoza lo ngathi no lapho sifaka imali encane kanjani ngathi hayibo usengathi ngibanga imali encane 2 hours kodwa lapha inetwork kuthiwa yikho phinduza imali siqale ngalabo abazothenga hayi uBoxer ngosebenzisi nje sineza ama account wena mase ufuna uorder uyangena inbox sikunikeza ama account asebank engizama ukukucacisa khona abasadideka lapha ya babona manje basendela ama bank details mhlambe ngefake udlungwane lapha ya kuma reference no angakayilungisi i bank account yakho kusawu udlungwane leyo nje sosebenzisa umdala bangadideki bangasho ukuthi scam cha kusona scam leso okay scam ukhuluma kakhulu ngesibuko yini ofuna ukutshela abantu namhlanje ngesibuko ngithi angikhulume ngesibuko baba dokotela namhlanje ngesimo sokuthi abantu abaningi bayagembula and bashilo ukuthi isibuko sibasiza kakhulu yini ungatshela umuntu ukuthi ukuvala amasela hayi phela lapho baba dokotela hayi ngeke uzwile ukuthi khona lo ngenglish isibongo sakhe bamtshontshela imbuzi la kumina uyazi ukuthi wangifone wangitshela bayintshontshile kwaphela ngase ngathi mina okusho ukuthi kuzongcwatshwa ke lapho ngakini batshele kuzongcwatshwa zibuyile ngizwile zibuyile hayi ngimtshele ngathi mina batshele ukuthi kusho ukuthi kuzongcwatshwa zabuya futhi hayi ngeke mkhulu ngeke hayi ngeke khehle ngeke singabuyi kulo wamuntu udokotela lo wamasela ngithi mina mawusafuna ukuthi nje uke ukuwe nezinto zakho nje ezithathwa abantu emini ebusuku abazithathele bezinto abayithandayo ingoba uthanda hayi ngoba uthanda upaka imoto la ufike ingasekho umfana afike esekhaya athi baba imoto sebeyithatha yazi ngathandela ukuthi ingoba uthanda ngoba abanye abantu uyazi abanye abantu baboshwa ngoba befuna ukuxoxa into yasejeleze kakubona
manje nawe njoba abantu bexoxa ukuthi bayatshotshela nokwazi utshotshele nawe uyafuna ukuthi hey uthi uma ufika la mfuna uxoxe leyo nto ayikulungile uzobaxoxela mazi uyithathiwe ngempela bazothatha bazithatha abadokotela akudlala ngisho nje bazithatha ebusuku noma imini ekuseni emini bazithatha usuku suzomekile kodwa ukhona bazithatha ukhona uthi omunye ofika la kumina bentshontsha amagushanza ayila ko14 uthi bexoxa egcekeni ngena nefoni omunye ethi omunye hey ngathi kuyakhanya ngathi omunye hayi akaphumi ngizomdabula isibindi ngenhlamba ngithi ukhona emkhulu uthi ndikhona tatozoma wathi umfazana lala ngithi mina zaphuma inhlamba uthi ndazefa ziphuma edlula kaca kwami bakudokotela ayisekho lento ukuthi kuthiwa hayi zonke ebusuku ufuna siqale silinde balala uma sebefikile bathi bazoyithatha umuzi kubo wabo nikhona nihlele endlini aniphumi bayenza nje into yabo bayiqede baphuma bazambele futhi ngeke benze lutho yingakho sipromotha kakhulu lo muthi ukuthi cha bayekeni u3 days neza lo baba nokuzithathe ngoba wangifonela kodwa nje angisazongitshela nini ayikwawuthi 3 days 3 days u3 days wafonela truck nembuzi ezilapha akeke awubheka ukuthi ezobani uma sekushiwo njalo phela suke seyidedeliwe hayi bazoziqoba ake sibukele lesibukweni yeah ufuna ukuthini manje esibukweni ngithi abantu abazothatha umuthi wegambling abathatha umuthi wegambling uma ufuna nje ngempela uzimisele ngegambling ungafuni ukudlala funa kade uze mase ufike lapha ubuye nemali uma ungene nje ngaphakathi ezindlini zakhona ubuye nemali uzothatha ngomuthi wethu uma usane inkinga ukuthi awuzazi ukuthi isibongo sakho sime kanjani uzothatha umuthi sikunikeze uma usafetshela noma udliwelwa umuntu wakho ufuna ukwazi uzothatha umuthi wesibongo yima ukhona umuntu angafuna ukwazi ukuthi umfazi udloba ukhona umuntu ongazi ukuthi udloba kuyenzeka ungazi kodwa uzokwazi ekugcineni kodwa kubhlungu uma uzokwazi ngaphandle kokuthi uwaze ngomuthi ngoba uma ukitshoniwe uzothatha intambo uyibulala ukuthi kanti uma uzibambele wena ngomuthi vele une advantage usuke kuwena olithi angeke mkhulu wena ungayibulala ukuthi umfazi wakho uyadlonja nje ungafuna angithi unike ithuba kuthatha umuthi okhulisa induku awufuna ukuthatha uthi iscam umfazi wakho kuthi uyadliwa awusifuni isibuko kanti yini oyifunayo ayi mina ngazi ukuthi mina labantu banje kodwa ufuna wazi ukuthi nawe mbukele umngakho umedliwa umnandi adliwa ixaba hayi ubani ongasukela ukudla ixaba ngeke usuke uyongena ecaleni odibhekeni kanti bayakuthanda futhi nabo besifazana ukudliwa asikhuluma umfazi ofebalo sikhuluma hayi asikhuluma lawo kudliwa bayakuthanda ukudliwa kodwa engeke ngisho abafazi into abayithanda bathanda umfazi odla abafazi hayi unentombi bafuna lona odla abafazi bayazi ukuthi wena unekhono futhi unekhono uyayazi into ukhuluma ngayo manje njengoba amadoda edlela abafazi sibuke ngasifuni uthini ngisasho namanje babudokotela ngithi umuntu ongasithathi isibuko ebedlelwa kusho ukuthi uyakuthanda ukudlela umfazi wakhe uyathanda uyajabula usayida kahle kahle yenza into engayisho futhi noma kuthiwa incane kanjani iphepha kodwa uma uzoshesha umchamisi number 1 loyo njoba sisho yabona phela into uzoyibeka uyijikijele kanje khale njoba basithi uyigoba la ushaya ikepisi la phezulu kwekepisi uyothuthu kuthiwa bukade uhlaleli sonke isikhathi ungawufaki ngoba sengichamile lana lika kakhulu ngisho ukukhulu kodwa liyashesha liyamchamisa ngoba ile nto abeyifuna yini ile ukepisi ngoba phela lizokhulu ukukhulu kodwa manje inkinga ukuthi vese ukuthi umchamise ukhumbule amadoda nje ubushaya lekepisi uyishaya ngani uyishaya ngento evele right because usuqale wayisebenza mkhulu angifuni usingena kakhulu wezezibani namhlanje usinike inamba yakho kehle inamba engitholakala ku 062 322 8297 ya WhatsApp iphinde ifoneleke Baba Dokotela babesizwe babajabulele siyabonga. Uthi bewazi nje isimo somzimba wakho indlela abantu abakubuka ngayo. Ubukhulu bomzimba bungakwenza uhlale ukhathele, uhluleke na ukusebenza, uhlale ujulukile, kugcine sekunephunga elibi emzimbeni wakho. Uma kunjalo, thola iBody Shape Care kaBaba Dokotela unciphe kahle emzimbeni. Umzimba wakho ungalengi kodwa unciphe ngendlela efanele umzimba wakho. iBody Shape Care kaBaba Dokotela iyatholakala eThekwini noma usishayele ku 082 459 1816 noma ku 063 689 8922. Khumbula, isimo somzimba wakho singalungiswa iBody Shape Care kaBaba Dokotela.